Fangorona feo ty fanambara soa amy volambezo. Henteo, janjino, dareo. Boky fahavalo. Ty asa ty fanehy masy. Zanahare milanjika vezo, zika hini te ampianguna vezo. Zanahare te anjika vezo, iye jimana baguna vezo. Wate ae buwa jika vezo, nawi suru nuike jika vezo. Vezo, dauti vezo, zika ya vezo. Safa fampilira. Akory aby ry longo e. Tiako ty hanambara amy areo ty mikasiky ty fanahy masin-janahary io. Mba haharaha ao soa ty fitantarako, rambeso boky io, lesaky mahavita sary raiky tsika, avalio ambalikao hanaraha ao kea ty sary manaraka azy io. Vezo, 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 vezo. Sary voalohany. Nimpoly an-danitsany Jesosy. Sary eo zao ahitahatsika ty niakara Jesosy an-danitsany. Nanenty ty niakara epanoridia azy rey. Fe nisy raho maro ty tamilany tseny tamy rozy nanenty azy io. Janahary velo ty tany amy lany tsie. Fa 2 tao zay ty niavia Jesosy baka an-danitsany, nifitaka ambony tany etoy. Natera nampela avao kea iye, Maria ty anara ty reny. Nanjary lelahy be nanambara ty momban-janahary noho manombantsika iye. Fe ty olo iaby, le samby nivazan-janahary, samby manakakeo iaby ty olo. Le ty hakeo tsika mahavy atsika misitaka amin-janahary eo, ka ty vale ty hakeo le fate. Fe n-janahary le tea ty olo iaby, tsy foy e ty handehana ty olo anafobe any. Fara ele nalefa etoy Jesosy, mba hitsatsa no handay ty vale ty haratia natatsika iaby. Izay nahavy Jesosy ni mate, ni finantsiky tandakroa teny eo. Maro ty olo nahita ty nifatesa itandakroa teny, fe maro tamy mpanorika azy reo avao kea ty nahita azy lafa nifoha ni velonjaiky inie. Zao ty nata tamy mpanorika azy reo. Hahazo hery nareo amy ty lera ilatsaha ty fanahy masy amy areo, ka hanjary vavaolombeloko. Izay mahavy ty panoriky Jesosy mandeha manambara era zoro tany 8 toy ty mikasiky Jesosy io. Tafara ty nivolana eraha io, le nisy raho nanday azy niakatsy nanandanitsany. Nzay kanjoany le mbo impoly atoy nzaiky Jesosy, ka manahaky ty nahitahatsika azy niakatsy ine. Ka henaniky zao, ze olo manenky noho manaky po amy Jesosy, le hahazo raha baka amin-janahary, tsy ino zay fa ty haveloma tsy misy fitapera. Sary faharoe. Ty fiavia ty fanahy masy. Jesosy le nampitama fa handefa fanahy masy ho aimpiana ereo, amizay hanjary vavaolombelo erazoro tany toy rozy. Tamy andro raika amizay, tampianatsy rey nivory anaty trano raiky ro nilatsaha fanahy masy iny tamindrozy, manao asa lelanafo raha rey nipetaka nabolohan-jozy eo. Samby niatsiky fanahy masy rozy, ka le samby nivola amy ty fivolana samby hafa, nivola ty hasoan-janahary. Vanoni Jesosy avao ze raha napitamany. Mandefa fanahy masy ho ahy ze olo iaby manenky noho manaky po amy iye. Sary fahatelo. Nanambara amin'olo Petera. Ta Jerusalema tana Jiosy reo tao ro nilatsaha ty fanahy masy tamy panoriky Jesosy rey. Ka tamizay le nihamaro ty Jiosy teo, nisy olo tsy Jiosy maro avao ke ty teo iye hitatsika amy sary eto toy. Nivola tamy fivolanan'olo samby hafa maro rozy. Fanahy masy iny nahavy androzy nivola tamy fivolanan'olo samby hafa ao, soa hahazoa ty olo maro erazoro tany toy ty hafatsy baka amy tompo Jesosy. Le nata ty olo fa ninotoaky rozy io ka mamo. Nitsanga amizay panoriky 12 rey, noho Petera nandefa nazavata amy fokon'olo vory teo rey.
fa tsy mamo zao rozy. Fanjanahary fa nivola handatsaky ty fanahy masy amin'olo iaby, le ia natae henany io. Le hoinjaiky ty asa e. Nje ia hikaiky ty anaranjanahary tompo le ho voalomba. Le maro tamindrozy tao mo ty nanaiky raha nivulany Petera iny le natao batisa rozy ho fanalova ty hautà. Ka le nilatsaha ty fanahy masy le namotitsy tao nanoriky ty lala Jesosy. Sary fahaefatsy. Ty fivoria kristiana voaloha e. Maro ty olo ta Jerusalema ro nanaky-po am Jesosy ka nanjary panoriky azy. Nazoto rozy noho le niazondrozy tavy ty fananara natao apostôly ireo ka le niharo raiky manahaky tsoky raiky io, nje amy fihinana nje amy fitantehe am Janahary. Reo nikaihy kristiana lafa tatu io. Tsy tapaky rozy sanandro mandeha antsano Janahary eo. Le tao ty niarahandrozy nitantehe noho nanjenga Janahary. Mananatsy noho manoro androzy ze raha anaty safahan Janahary, Baiboly io ao, pianatsy Jesosy rey. Niharo fitake rozy, nifampizara hanana noho niharo hany. Misy andro iharo androzy mamaky mofo noho mino rano voaloboky. Ini name androzy anara hoe fanasa tompo. Foto e raha zay fa nandilia Jesosy androzy. Safe taminjaiky haly taloha ty namatsiha azy iny Jesosy, niharo fihina tampiana ereo. Ka lafa nahavita fanova mahavelon Janahary iny, le rinamby e ty mofo ho fahatiarova ty vata e torotoro tandakoroa teo iny. Ie bakeo nanjamby kopy nisy divay iny, le nizara raha iny ampiana ereo soa hinomindrozy. Soa hatiarovanjozy liu Jesosy nilatsakiny. Mbo misy safahan Janahary zay koa manonjo raha natao Jesosy zay. Fanje umbia ty hinana areo mofo toy, no hinoma areo am kapoaky toy, le manambara no hatiarova areo ty nahafaty Jesosy. Sary fahalimy. Janga lelahy kombo pangataky iny. Njay kanjo zay, ry Petera rozy amijaona nandeha tantsano Janahary tany hivavaky. Nisy pangataky raiky zay amzay nipetsaky tambaravara teo, ka io fa malemy bakantsonjeny etany. Lafa nahitanji Petera noho jaona hilitsy tao iny, le nangataky tamindrozy. Feho tiasa Petera tam tsy mana volamena na vola fotsy homeanao zaho. Fa ze ananako hameko anao am tianara Jesosy Kristy baka Nazareta, mitsangana le mandehana. Le rinamby Petera tananiny, natsanga iye. Le nihenja niarak tami ini tumbo ini. Le niarak nilitsy tami ry Petera noho jaona tantsano Janahary tao iye. Nitsambuko noho nanjenga Janahary, tsy hoe Petera ro nahajanga lelahy io, fa ty fanankina e futa am Jesosy noho ty hery ty fanahy masy Janahary ro nahajanga azy. Nahazo raha soa nandilatsy ty jala iye. Sary fahaeny. Olo morovaly navandy tam Janahary. Lehilahy raiky atao hoe Barnabasy zay namarotsy ty tany ika nanome ty jala hanaova asa soa ho ahy ty mahantsa. Nisy amzay ke olo morovaly atao Ananiasy no Safira zay, namarotsy ty androzy kea. Fe navony ampela iny ty ilay am jala reny fa ty ilay avao ro natoro e Petera. Navandy tam Petera iye le nivolany efa ty vily tany iny aby iny. Fa hai Petera avao fa navandy, le hui ty asa e tame Ananiasy. Ananiasy, nanino ty devolo ro nomea ao laka nanatsike ty ay ao le navandesa ao tam fanahy masy? Tsy raha olo ro navandesa ao fa Janahary. Vo nitapitsy safa Petera iny, nitonta Ananiasy le niafaky ty ay. I bakeo iny, niavy Safira valy. Tsy misy ho azy amio ty raha nahazo valy iny. Le navandy tam Petera kea i. Le hui ty asa Petera tame. Nanino naro niharo loharaty nitsapahevitsy ty fanahy Janahary io? Ingo fa ambaravara eo,
ty olo nandevy vali ao handevy anao kea. Nitonta kea Safira ie, le niafaky ty ay. Toko e hanumety tsy mana tsika noho tsy toko e havandy am'Janahary, nje ia minia nje ia mi ia. So hay tsika vao kea, fa Janahary mahay ty raha vetsevetse tsika anati tsika ao. Sary fahafito. Vinono Stefan. Nisy lehilahy raiky mananara Stefan zay pandahajaha tampanenky ta Jerusalema ao reo i. Atsiky ty hery baka am'Janahary Stefan ka le nahavita raha mahatseriky maro. Nanaboka azy amizay ty ila tam jiosy reo, le nitory azy am tribunal nanombo resaka azy fanao manao safaraty an-Janahary i. Fe tsy natao Stefan, foto Janahary fa nanome hery azy baka amty asa ty fanahy masy. Le nivinula Stefan roze, fa roze avao namono Jesosy azy niavy tambony tany etoy hanome haveloma tsy misy fitapera ety olo iny. Nihala noho nampelokan-jozy safa Stefan iny, le nitinaritarikin-jozy niboaky tanà io ie noho nitinoran-jozy vato. Mbo tanay ty fitoraha azy olo rey, le nivavaky ie. Jesosy tompo rambeso ty fanahiko. Ka atao hakeon-jozy lahy raha atan-jozy toy. Nalan-jozy amizay ty salo Stefan natan-jozy tantombony lehilahy raiky panday jiosy reo mananara Saoly zay. Nitea Saoly ty namonoa Stefan. Zao ie rilongo, ty olo manoriky Jesosy le huboka ty olo avao. Fe zao, tsy hengan-Janahary noho ty fanahy masy hialy raiky noho vonoan'olo ie. Sary fahavalo. Lehilahy Etopiana tandala teny. Tsy nieny ty faniana ry Saoly ty panenky ta Jerusalema tao. Ka nolay niala tanà io nanday ty ay iaby ty hamaroan-jozy panenky tao re. Nisy raiky mananara Filipo zay amizay niavy ta Samaria tany, nanoro ty olo noho ze panenky tany ty mikasiky Janahary ie. Nisy anjelin-Janahary amizay nivola tam Filipo handeha hanoriky lalamba Jerusalema mahazo mana Gaza iny. Norihy Filipo ze raha nivinula anjely iny. Misy lehilahy Etopiana raiky mana ty mahaie azy zay amizay miunja sarety mandeha mba milala iny. I hitatsika amsary eo. Mamaky ty safanjanahary mikasiky ty olo raiky nijaly fa tsy nanahatoy ie. Fe tsy misy ho azy ty dika raha vakie iny amio. Ka ty fanahin-Janahary nivola tam Filipo hania sarety iny no hilapitsy azy. Le roso Filipo nanao raha zay. Iny avy teny Filipo ie. Nirey ilelahy iny mamaky safanjanahary iny. Le nazavany etam lelahy iny amizay ty dika raha nivinaky iny. Le nitapaky ty Etopiana iny fa hanoriky Jesosy. Le nandeha avao rozy, le nandeha. I rozy taloha tany nahita rano, ka le huy ty asa Etopiana iny. Intia rano, ka ino mo ty manaka tsy hatao batisa? Oho, laha manenky huy Filipo le atao. Nanenky lehilahy iny ka le natao batisa. Bakeo ie n'olo tantana etany am fisinisinia be. Fa Filipo ro nanohy ty lia nanambara ty fanambara soa tam tanà maro hafa kea. Ndao tsika hanahaky Filipo kea, manenky Janahary noho nandeha manambara am ty hafa. Soa mba hanakinan-jozy fo am Janahary, amzay kea mba hazahoa ety haveloma tsy misy fitapera Sary fahasivy. Nahita biby maro Petera. Nzay kanjo zay nanganiky tanabo tafitsano Petera toy, ie am sary eo. I teny ni musare mare le te ihinankane. Teo amzay nihita nisoka kelany tsio. Bakeo nisy siky be latsaky bakandanitseny, le tanati siky io amzay nisy biby parokaraza Bakeo nisy feo amzay nivola tam Petera. Petera miungaha, vono reo le hano. Jiosy mo Petera io,
Ka ty lily jiosy reo manjara fa biby nihita teo rey biby faly aby. Fe namaly Petera. Sanatsia lahy rananjia. Mbo tsy nihina raha faly injay kao. Fe huy ty asa feo iny. Ka ataonao faly zao ze raha fa niliovin-Janahary. Intelo soa ty nimpolia feo zay le niakatsy nanandanitsany si ikiny. Mbo anaty ty mieritseritsy ty dika raha niboaky tamy iny Petera. Ingo ke nisy olo telo lahy niavy tamy teo. Henteo nuhu janjino sary bakeo fa ao ty ahiza ao ty fotodia olo telo lahy reo am Petera eo. Sary fahafolo. Fanambara soa hoahy ty kilatanà. Vovita vavaky Petera iny, intia misy telo lahy mila azy. Olo niray Kornelio olo reo. Kornelio toy kapiteny maramila Romana reo, fete hanondrotsy Njanahary. Anjelin-Janahary ro nivola azy mba hila Petera. Ka jiosy no Romana reo tsy mifankasoasoa, fe Njanahary manjamby ze kila olo iaby miasy azy no manao tito, njairo bakaia. Le niaraky tamy olo telo rey amizay Petera hanantsany Kornelio any. Tinena tena Kornelio Petera i, bakeo nihohoky taloha eteo. Feo ty asa Petera tamy. Mitsangana fa zao raha olo manahaka anao avao kea. Ino raha nampikaiha ao ahy zay? Nambara Kornelio azy amizay ty mikasiky anjely nivola tamy iny. Le nanambara ty mikasiky Jesosy tamy Kornelio amizay Petera. Nanenky noho nanankipo tamy Jesosy amizay ry Kornelio noho ty hasaverena iaby, le nahazo ty fanahy masy Njanahary. Njanahary tea ty olo iaby, nje ino ty karaza nje iro foty nje iro mainty. Foto handumba ty olo iaby ty niavia Jesosy, fa tsy ty jiosy raika avao. Na ina Njanahary ho ty olo iaby ro hahazo ty haveloma tsy misy fitapera. Sary fahafolo raikamby. Petera tangaja tao. Nolavy Heroda panjaka ze olo panoriky Jesosy. Vinono azy raika tao Jakoba iny. Le Petera amizay ginaja. Ndraiky haly amizay, ambena ty maramila roe lahy Petera, le niroro tanivon-jozy teo. I bakeo i nisy anjely amizay namoha Petera. Petera, mitsangana malaky. Le niala tantana eseniny. Le nanoriky anjely iny niboaky Petera. Nivoa ho azy avao ty varavaratsany nisy azy iny, le tsy nisy olo nje raiky naharaka anjozy. Nata Petera fanofy aby raha teo rey, nandesy anjely iny zisika amy varavarabe ilakoro figaja iny, bakeo ningai. Sary fahafolo roa amby. Nivavaky hoahy Petera nama irey. Laha vo nibototsy Petera, le namata manantsano Maria, reny ty raika amy apostôly namanjozy reo tany. Nivory tao ty hankamaroa ty panenky tamio mba hivavaky ho azy. Nandondo amizay Petera lafa niavy teo, lasa amizay ampela raika tao Roda zay namoha azy. Lafa vo nire ampela iny ty feo Petera, tsy nisokafy varavara iny fa nolay namonjy nama ereo i nivola. Ao Petera i. Tsy natokisan-jozy ty safai Roda ka le natanjozy fahadala i. Fe Petera nivahatsy tamy dondo iny avao. Tampoky namoha amizay rozy le nitseriky lafa nahita azy. Vinola Petera rozy fa nivalian-Janahary ty tantehin-jozy. Zao i ry longoko ty panenky le toky mba hanuka lera hiharoa mivavaky. Valian-Janahary ty tantehe ze olo iaby manankipo amy Jesosy. Ani safa Jesosy zay hoe, njeia ro ivoria ty roe na telo amy ty anarako, le anivon-jozy eo aho. Sary fahafolo telo amby. Nisy raha mazava reky tsy feo niboaky baka andanitsany. Tsika henany zao kea hijanjy ty tantara lehilahy raika tao Sauly zay.
tanaty tinampamono Stefan kea Nzay kamizay, nandeha nana tam tany atao Damaskusy zay itoy, ty fotodia any ami io hanambotsy ze olo manenky Jesosy aby. I tandala teny, nisy raha mahatseriky niboaky tamy. Le nandeha rozy hana Damaskusy, i rozy famariky jikitsany, nisy raha mazava biby nuh nanjelajela tsy tibaka andany tseny. Nisy feo amizay ke niharo tam raha iny nivola. Sauli, Sauli, manino za hulani au nuh yani au? Re lelah miaraka am ire raha nivola iny, fe tsy nahita olo rozy nje raiky. Le nitsanga Sauli fe tsy nahita fa nijike. Nitarihi lelah rei, nandesinjuzi nana Damaskus tany. Tanaty 3 andro soa i nijike avao, tsy nihina nuh tsy ninonjano. Nanula mare panoriky Jesosy ireo Sauli io. Fe Njanahary mahay manova olo, nje i ro olo sata mare. Janjino moa ty raha nisy. Sary fahafolo efatsamby. Sauli rozy amy Ananiasy. Naniraky lehilahy raiky tao Ananiasy zay Njanahary hanam Sauli any. Ananiasy io panenky no panoriky Jesosy. Hay Ananiasy soa fa olo nampijaly panenky ta Jerusalema tao Sauli io. Lasa Ananiasy, i niavy tao i, nitsapa etiloha Sauli nuh nivola i. Sauli longoko. Jesosy tumpo azy niboaky tami ao tandala teniny nanirakay hanatoy, soa mba hampahitanao njaiky ka le hoatsiky ty fanahy masy iha. Le nijanga Sauli nahita maso iny. Niatsiky ty fanahy masy Sauli, le natao batisa. Bakeo ye le nanamjiosy reo tany nanambara ty mikasiky Jesosy. Ry longoko, ndao tsika hanahaky Ananiasy nanenke nuh nanaky pota am Njanahary le tsy nataho tsolo. Amizay tsika ro ampesan Njanahary ho panambara am ty hafa ty raha tokony atao soa ho voalomba. Sary fahafolo limiamby. Nandefa iraky ty panoriky Jesosy. Nisy panenky maromaro ty tam tana tao Antiokia zay. Rozy ro kristiana tao. Niaraky tam Barnabas tany Sauli soa mba hanory ty olo any. Nisy anjo raiky zay amizay nivavaky nuh nifehy vava ty pandahajaha am fivoria any. Tamzay amizay nivola taminjozy ty fanahy maso hoe, atokano ho ahy Barnabas nuh Sauli hanao ty asa fananirahako anjozy. Te Njanahary mba handeha am tanin'olo mbo tsy mahay ty mikasikazy reo any rozy. Hitatsika msare io fa nandohalike rozy. Nitsapa lohanjozy ty pandahajaha tao, le nivavaky ho anjozy. Bakeo le nalefanjozy ry Sauli am Barnabas soa mba hanory ty olo antany hafanike mikasiky ty fanambara soa Njanahary. Ani misy safa Jesosy zay hoe, mandehana am kila zoro tany toy nareo, le ambarao am ty tanano ty olo yaby ty fanambara soa. Ty panenke yaby le toka mba hivavake no hanenty maso olo alefa irahy re. Sary fahafolo eninamby. Pauly manambara ty mikasiky Jesosy. Nandeha tantany lavitsy maro ry Sauli nuh Barnabas. Tamzay ty nanova Njanahary ty anara i Sauli ho Pauly. Namonjy tsano fivoria jiosy reo rozy le nanambara taminjozy. Ty Njanahary ty jiosy ro nifily ty rantsika nuh nanao azy ho tanabe. Namea epaminany nuh panoro le panday lako tsika. Nambaranjozy kety amy Jesosy niavy mba handumba ty olo. Lafa niavy tambony tany tetoy Jesosy, maro ty jiosy tsy nanenky aze nuh tsy nety nanompo aze. Nambara ry Pauly nuh Barnabas tam ty olo tany fa tsy nanantsata Jesosy, fe mbo nivonoa ty olo avao. Fe nifohazy Njanahary ho velonjaiky. Maro tam jiosy reo ty nanenky ty fanambarana tary Pauly rey. Le maro ke ty fivoria ni furutany. Fe misy avao ke ty tsy nanenke.
Zao ry longoko ty raha misy. Tsy raha ty kila olo iaby ro hanenky atsika lafa tsika ro manoro azy ty mikasiky Jesosy. Fe tsy hatatsika himpoliatsy hanambara ty hafatsin-Janahary zay, fa alatsika avao ty amitsika, fa Njanahary te azy tsy hipetsaka avao ie, no mbo ho avy ke ty andro hiasaty fanahy masy amy. Ka henane zao ze olo iaby manenke noho manaky ty foe am Jesosy, le rambesy esoa hiaraka am Njanahary. Sary 17 Tarihin-Janahary Paoly. Tao maro tafara tatoy, nimpody ni safy pivory tam tany nandehana eretany Paoly. Nanday nama maromaro niaraky tamy iye, tanaty zay tao Silasy. Te ho nandeha am tana tao Betania zay rozy fe tsy nengaty fanahin-Janahary hanany. I haliky nahita raha Paoly. Zao ty raha nihita etanaty raha io. Nisy lelahy raiky zao baka am tany atao Makedonia zay nivola tamy. Miavia mana Makedonia toy, lombao zahay. Le avy le nihay Paoly amizay fa Njanahary ro mivola amy hana Makedonia any. Njanahary le mitarika avao ze olo manoriky azy. Kinjainjay kie mitarika antsika am ty nofy na raha hita manahaky reny. Fe ty tena fata maramaray, baka am ty safa Baiboly ro itariha antsika. Ty panenky aby le toko manontany Njanahary tse, soa mba ho tarihe saky misy raha hatao. Toko hazoto hijanjo no hamaky ty safa Njanahary ke ty panenky aby, sa fe ao roa no hitariha ty fanahy masy Njanahary antsika amze raha mete no toko hatao. Sary 18 Paoly no Silasy tangaja tao. Nandeha nanambara ty mikasiky Jesosy ta Makedonia tany ry Paoly am Silasy. Nisy ampela nipetsahanjaha zay ty tany, ka raha io ata ty tompo filanjala. Nirinoa ry Paoly tamy anara Jesosy amizay raha nipetsaky tamy ampela iny le niala. Nimeloky tamininy amizay ty olo tany, ka le namango noho napigaja anjozy. Lafa nigaja tao amizay rozy, nivavaky noho nanjenga Njanahary lafa nivaky mira ty haly. Tampotampoka avao amizay, le avy le nisuruhuru tany, le nisokaky ty varavaratrano misy anjozy iny noho niala ho azy hazo nakadoky tantombonjozy teny rey. Tovitsy amizay piamby iny fa nata honolay tao iaby gaja rey. Navaka iye, ka le nametsivetsy ty hamono fo. Fe nikair Paoly nivolany. Ka mamono fo iha, fa mboato iaby avao zahay. Nandesy piamby iny niboaky rozy noho nanontany anjozy hoe, ino lay ty toko hataoko laha zaho ro te ho voalomba? Le huy ty navalinjozy azy. Matokisa Jesosy tompo le ho voalomba iha no ty asaverena ao. Nanenky raha nivolaninjozy iny piamby iny, ka le nitapaky ty azy fa hanankipo am Jesosy rozy morovaly moroanaky. Ndao tsika hanahaky Paoly no Silasy, kanje anaty ty hasarota le mbo ahavita hanjenga Njanahary avao. Lafa tsika ro manenky ty safa Njanahary, le afaky manompo azy avao nje aia ty plasy misy antsika. Sary 19 Nanambara tatena tany Paoly. Atsiky sariky sarisary Njanahary tsy hay ty atenao. Nivavaky tamy raha reo ty olo tao. Hitatsika am sary eo fa manenty latabatsy fanaova ty olo tao soro misy soratsy ho ahy ty Njanahary tsy hay rey Paoly. Nanoro noho nanazava amy ty olo tatena tao ty mikasiky Njanahary tena noho sary Njanahary ivavahanjozy io i. Le huy ty asa. Nareo olo atena eto, le haiko fa lako mare ty fandalano ty fiasia areo ty kila Njanahary. Lafa nanario kitana toy aho, le nahitaky latabatsy fanova areo soro misoratse ho ahy ty Njanahary tsy hay. Ka ty tsy fahaiza areo azy fa mbo angataha areo avao anambarako azy amy areo. Ty ila etaminjozy moa nanenky ze raha nambara noho natoro Paoly rey. Zao ry longoko,
Tsy misy njanahary mahalomba laha tsy Jesosy raika avao. Ndao tsika hanahaky Pauly nazoto tamy ty fanompoa Jesosy noho nanankim-po tamy avao, ka tsy natahotsy nanambara tamin'olo hafa ty mikasiky Jesosy. Soa mba hahavy anjozy hanenke no hanompo Jesosy kea. Sary faharoapolo. Naharebaky Pauly. Lafa niala tatenany Pauly le nana Korinto any. Tsy nanenky Pauly ty Jiosy ta Korinto ao, foto nanambara ie fa Jesosy ro Mesia. Niboaky tam Pauly amizay Jesosy tam ty haly raiky nivola azy hoe, ka matahotse, ka miene fa mivolana avao, fa tsy hialanao zaho no tsy hisy olo hasaky anao raty anao, fa maro ty oloko am tana toy. Le nijano ta Korinto tao Pauly nanambara noho nanoro ty olo tao. Maro ty olo nanenky ty fanambarae. Ndraiky haly amizay sinambon-drozy Pauly, le nandesindrozy am ragovany. Sinaran-drozy fa manoro raha tsy mety no tsy mampanara-dily ty olo. Fe tsy nijanjiny ragova iny rozy fa rinoaky noho nampiboahy. Niampy ty heloko tamin'iny amizay rozy, ka le vinonon-drozy ze panday Jiosy nanenky Jesosy tao. Nibototsy Pauly tsy voakitiky nje kelikely. Ndao tsika hanahaky Pauly kea, tsy hieny manambara am ty olo nje ie ro maro ty mandietse noho manulantsika. Safenjanahary nampita mafa tsy hiala am ty panompo ie fa ho ami eo avao sananjo sananjo. Sary faharoapolo raikamby. Navuta maramila re Pauly. Nipoly ni safy panenky azy vonananga fivoria re Pauly. Le nivola ty panenky tany ie mba hivahatsy am ty fanoriha Jesosy. Ty ila tam panenky tany reo nisolo tam Pauly mba tsy hana Jerusalema any. Foto fa haindrozy fa misy olo te hanambotsy azy tiany. Fe ho tiasa Pauly. Tsy voho fehezy fa nje ty ho vonoa Jerusalema any, le pare zaho ho fanonjotan-janahary. Pinjaky vonimpolina na Jerusalema any Pauly, le fanarisiky Jiosy reo ty olo tany soa handietsy azy. Maro ty olo nikinia hamono azy tandala teny. Fe nisy maramila maromaro rezay nangalaka azy tamin'olo rey teo. Nitsanga tanabotsano maramila reo teo amizay no nivola tamin'olo rey. Namototsy nikaika amizay ty olo teo. Vonoany io fa tsy evaty ho velo kea. Fara moa mba hanarovanjozy azy, le nandesy maramila rey tangaja tany avao Pauly. Tsy mba natahotsy ho maty zao Pauly, sa fe hay efa bevata ty valikatea miamby ty olo mijaly no maty ho ahy Jesosy. Sary faharoapolo roamby. Nanambara tamin'olo ambony, ragova, panjakampela Pauly. Ty olo nametsivetsy ty ho namono Pauly. Fe halikiny avao, le niboaky tam Pauly Jesosy tompo nivola tamy. Mahereza fa manahaky ty nanambara ao ahy ta Jerusalema taniny, ro hanambara ao ahy a Romany. Ka Pauly io ty norin-drozy tam ragova Romana reo any, no nandesindrozy tam Agripa panjaka Jiosy any. Rozy aby hitatsika msare eo. Fe tsy navakaniania Pauly. Le nambara tam ragova panjaka no panjakampela iny soa ty mikasiky Jesosy. Nambara taminjozy hoe nanao akory ty niboaha Jesosy tamy tamy honana Damaskus tany ho namono ty panenky tany iny. Noho ty nifikahia Jesosy azy hanambara ty fanambara soa amy ty olo iaby. Nanenky ze raha nambara Pauly aby azy panjaka raika tao Agripa iny, le nenga Agripa handeha malalaky soa Pauly. Natsanga taloha ty amperora Romana ie ho zaka. Roma mo ty tana fara ibe tamizay, ka ty amperora ro pandily fara anabo. Fenjanahary mana ty lahatsy am Pauly. Manahaky zay koa tsika kirairay io sambe nananjanahary lahatsy aby. Anaty safa io ao, ty ahitahatsika ty lahatsin-janahary mikasiky ty fiainatsika.
Sary faharoapolo telo amby. Miaraka am Pauly avao Njanahary. Nandesy maramila re tarô matany Pauly reky tsy ze gaja tao iaby. Nionja botsy rozy fa hitsaky riaky. Nitsatsy ty tsioky raty amizay rozy teny tanaty ty folo efatsamby andro. Ty olo tanaty raha iny tao lefa tsy nieritseritsy ty ho velo kea. Fe nisy anjely nivola tam Pauly, ka mataho tsy hanje aloha amperoa Romana iny eo. Fa Njanahary handomba ty ay ao no olo iaby miaraka mi ao reo. I kanikanikiny namototsy nihavaky kelikely botsiny fe fa nanarikitsy tety. Nitseka tanjiaky tao aby amizay ty olo tanaty etao. Ty ila e nahay nandano, ty ila e nivahatsy tamy tipotipoty e botsiny. Fe samby nivoalomba niavy tantety teny aby rozy aby. Baka mraha nahazo Pauly zay ro ahizantsika fa Njanahary ro manome asa hatatsika noho i avao ke ro mahalomba ntsika am ty loza. Sary faharoapolo efatsamby. Gaja tarô matany Pauly. Gaja tarô matany tanaty ro tao Pauly. Sary ia Romany hitatsika eo. Nahazo nanao gaja amonto ye, le nanofa tsano fe nembena ty maramila vao. Nirinamby esoa ze olo nisafo azy tao, no natoro ety mikasika ty fanjakan-Njanahary. Nanoratsy taratasi ho ahy ty panenky azy nisafua etaloha ty nanambora azy rey iye. Anate Baibola ty ahitantsika taratasi nalefa ho ahy olo reo. Pauly le nijaly vata ho ahy Jesosy. Misy e vombonoa, tsy homa no tsy manantsano hifitaha. Ty fara e moa le nanday ty ay e, fa vinony Romana reo i. Nanoratsy ho ahy ty panenky aby e fa nje fate, nje haveloma, nje inonino tsy ataoko hampisintakahy am ty fitiavan-Njanahary am Jesosy Kristy tompotsika. Ame Njanahary hera avao ty panenky aby mba hazahoa hanompo Jesosy. Ka laha zay e, tsy andao ke tsika hanompo Jesosy tompo, le hanaparitake no hanambara ty safanjanahary am zoro tany aby toy, soa ahaiza ty olo iaby azy. Fa i avao ro mahalomba no manome ty haveloma tsy misy fitapera e. Njanahary milanjika vezo, tika hili te ampiangona vezo. Njanahary te anjika vezo, iye timana vakuna vezo. Fatea e kuwa tika vezo, dawi sunu ke tika vezo. Njanahary milanjika vezo, tika hili te ampiangona vezo. Njanahary te anjika vezo, iye timana vakuna vezo. Tika vezo, dawi sunu ke tika vezo. Vezo, dauti vezo, tika ya vezo, sunu vezo, alakilak vezo, Njanahary vezo, teanti vezo, narula vezo, sunu vezo, 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 vezo. Vezo, vezo,